Kani gadega Batisi TV. Palat Henry Hajar tam kinong kersan kaseng kongres na kanong spong so yung constituency East Castles District kila poi siya kajilang kabala pelong hakasnong nong or hanin kasngi ka at kundai trek unai weng panpansya ya kimat trekam yung kortong kaseng kongres usamla Nathaniel Rambay uban ya aireng hakani election MDC siteng samoy kaban salong hatlai trek ubanai no pra banwan Hakani jelang kibala ajing keren ki kentup yau MLA Kamaliam constituency uba Roni Lingdo ubolong ru menteri bakmi ya katnat ki kampun raiser nang tahu MLA kini katanya ubadai menteri katnat ki kampo iyeng ke sarkar jela uba SDA Lingdo UMDC ke maulai constituency uba PT Saukme UMDC ke mauplang ding yai constituency uba Lamprang Bla UMLA barem ke nongkrem constituency uba Lambor Malngyang Sekretari ke East Castles District Congress Committee uba SG Kongyong bat kinong ilam napo soyong constituency Congress Habakran hakajelang uba HDA Ringdo ubolong ru kupa jung kortong uba Nathaniel Ramai ulang bakitu kibreu kibau la aikam ajam menchua mentapar ki khon persya yu halor kani uba HDA Ringdo ulakran to amer ru dakabaong bakini kibreu kin ampoi shanu ru ban kumbaki pan kwa kin sajak kwa nalor kani ulang ru ba ulalong nong mikmat pajba la palat lai pos na menta bat umpat juthok ni syukor Henry utre sitam bat sanu lada umla ban pandai pikam jung pajba Ukertong ubani aireng nakani konsensi Nathaniel Ramai ulaong ba kumusamla ba pulia ka an unnam kwa ban kanto ikiwai paki kertong Henry halor kitu ki bayang hakasyap jung kimarat ulaong ba kamdai syo ka jok ba kimarat kin sensyar ki breu Henry kimarat ki deben net bet saklau uniu samla ulaong balada job untre bah manwanra hiki kampun roy hak konsensi namar ula banyarap yukpa ubadai MLA kathan Election. Parti Kamaliam banyalap election daka basyu top daka basyu syukur daka basyu sulamler ya pigi paiba namar tang banjob kimlerain bantok mansyukur ban lamler dakan mau paiba ya kita kiseng rulung pipait ngidon hangne armut kinong kibala traikum kinong mikmat paiba iwaiba lambor malngyang mentang ngidon iba proses saukme ibedang dai UMDC balai kimi nak keseng rulu balai mensyua kijab nak keseng rulu uba lambor malngyang ujob nak keseng kenam iba proses saukume ijob nak UDP ijoin MDP Henry kisutu kumki reurang ba kipriyo ki bakwa banajeng syakriyo paiba ki yasno bat keseng kepadon kenongrim Nanya tu AP pada nampak melim Kim Jo penjawab yang kasong kongres menor-menoru hawarajar saw ki penjawab yang nak kasong kongres balik dangila yo apanya tu yang kajing shisha kiong kumno mensyua ki alap election kiong waju jed yang kasong kongres da job kasong kongres yang kadis council kin kenelot ka kendau kasyap kin pendolot kariti kedostur Paiba nakuaban penkenmau biang epi menobah ai kese council ai kese kongres lada
kini ki sengrulum ki yo baniala election menta ya ka dis council namar baka ai ka seng congress ya ka dis council balik ai ka seng dis council ban penne pensa ya ka jinglong trai long kara jongi ya ka khndo ka syap ban penne pensa ya ka riti ka dustur jongi dainang ta baka ai ka dis council menta ki mwa ban penbe ya phi ki wan menta da ka semsiar da ka semsnian Madai menteri babat yang ketenat penroisor. Paiba ngania tu AFP kasor kakut tangupon rewer la persulong. Kaso yung kamday apa persulong. Tang natasha kaladai kania thak. Pinya jit nong mikmat dagi batok basyukur. Kipalam ner. Di bawah ni lap election ni pi nak ni alam ni. Kiam kumno umahe don uklaman rak development. Media na lada don uwa male upa imsgi. Ban perkhat keroi kapar. Tanya ka soyong jong pi ya ka jela jong pi udai umahe don. Mana ngayo skim surok hantai apa melim. Al bahe don. Undai mo upay tang soyong upay lut. Ufon kawai ke janmet yang la khandai beje wang baroni ladep sanction ke skim surok jang pi hapor bau umay he don ubat ya ketenat PWD. Daga kulur ngayo. Undai mo upay tang soyong upay ya ketela bro kawai. Kandi jingkri ke jongki ba omdan mala ban pindir kandi reason sharp kaipa omdan mano bala ban khang ya ka manjo kaipa na salute ya pi ki kaipa dan kadeng ta khati aki dongjit ki khamsta pania ulong sajit kata walai baba phi na soyong Gongga kini kita keren nadoi baru ni, hadoi baru proses. Bagi kampun roi, ki hap hakane soyong konstruksi, gongga hap gimana nabreng? Nomor balai, nomor bapi kita kiri kiri kita start. Kijin yang dong ikut ubat dong direng baru banyak. Lada kan reng galoi. Kini kita berlapan ke poin. Apa bayar dong? Kapten dong. Kakam kerenjam bania kapten. Hatu kini kikam perlai. Dimai bagni kakam. Kiong. Don way kurkong. Ubulam mi nagado. Balong kurka jenreng. Umadanya bedo. Ulakran Simon gitikran Persyaya Parolok Parofai kita Nah apakah kena di election Namjukan ben Yang rokat namjukan ko Alai adalah Palat kecil ko Pembanse Bagaimana perken nam Langkah tabiski bagai lagi election nampak dia tu itu bangpa kau mapi paiba pin ya tibi kadi susah paiba umdan mana balaban kang ulurung laban kontes election nagalong election every nagal election MDC nagal election MP Beli akan nongkrong, kae kebapi dia le yo. Dan kami akan kemie, kapan hikai yang kurang pakor kuno banyak, badalah he kadang kami pak kuno dan tak egaliti dengan dia sekemat. Nanti dengan keren politik, menang dengan politik sendiri dengan keren.
Yak dah kemensi ni pipa dah bau pa jungau ratre. Ngam tang kuat beteng kata bat penjanai ka bat penyari ka. Allah ini soyong. Pasti tak kari berok away. Aku akan try kata. Bat kecing try jungau ngapak hidup dek pada kasni. Aku akan kasih bakan rung hapok Constitution of India. Bagian dari dua example in dua daktil lajong. Bagian aku ni aku nak sila jong anak dia di nongwe. Kau nak dia di sini. Kita ni kata tuan schedule. Kita dia. Kita nak Kongres Parti kiri, Kongres Kebedi kiri macam benriu. Di nalima Kongres Parti ni yo ada 6 schedule. Yang nak liti ke Kongres Parti tu ni yo. Yang ni ke bagi orang minta hidup dek. Ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1971. Sebab jelas juga umna bandi kasi, umna bandi udah karu, bandi biu kasi. Kalau hidup ke pilih satu setahun umna bandi udah karu, bandi kasi. Kini kisah parti rulung diwatang report election ikan ijat benriu ijagari ijat benriu kan tu ini kamne bari aswa ya tak dijual ijat benriu ini ba ijat benriu bakwa ben kiu ke strong kata ben develop ini banyak kenan ke strong kata ini banyak pen kuriura ke himas sima ka sisa kadar kini yang kata kanong rem kisupa ben ijat benriu tang report election kerhu tak nak orang tak nak kerhu dia nak kerhu uklah buat soyong uklah tu wait late sebuah stage buat cari kawan kini tu dah dulu tak beriu ni kini dah beriu hari bisa tak beriu juga radan burung beriu bom ngerti orang civilized society kita dikenal di isak sekau di isak di Bangladesh ke disyukur kurko menjadi Sudah tang ban ko antang ini barak parti dulu. Kisah yo ke election mata group yo. Kene ke election mata kade karumi. Ngai dia ban khalai namtek ke kata karumi. Yo dia osikwen la job ini dia full house selawai. Namtek kata dulu. Di ai na kini kecinggi yai pa bila ai lem lama bagian kersan bagian train. Kani Gadega Batisi TV.